مسئولان مقامات حفظ حقوق نقش بزرگ و حل کننده بازیدند. در این راه هزاران نفر افسران و سربازان دلیر و شجاع جان خود را قربان کردند. مردم و حکومت مملکت به این خدمت تاریخی فرزندان صادق و دلیر خود همیشه عرض می‌گذارند. در رابطه با این خاطر رسان می‌نمایم که حفظ وطن و حمایه حیات آسایشته مردم در هر دور و زمان برای هر یک شهروند آگاه و صاحب وطن و جوانمردان با ننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف به حساب می رود. خصوصاً روندهای منفی و خطرباری که جهانی معاصر را تحت تاثیر قرار دادند، از جمله مخالفت‌های شدید بین ابرقدرت‌ها، از نوع اوج گرفتن مسلح شوی با شتاب، جنگ سرد، اینچنین گسترش یافتن عملیات تخریب کارانه سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی، از هر یک خدمتچی حربی سطح بلندی آماده باشی، مهارت و ملکه کسبی، حس وطن دوستی و وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. اعتماد و امید مردم هر یک شما فرزندان صادق وطن را وادار می سازد که همیشه هوشیار باشید، زیرکی سیاسی را از دست ندهید، سطح کسبیت و آمادگی جنگی خود را منتظم بلند بردارید، نمونه رعایت قانونیت و ترتیبات و انتظام حربی باشد. همچنین تاکید می‌نمایم که حفظ صلح پایدار، ثبات کامل سیاسی، تحکیم وحدت و خودشناسی ملی و پایه‌های دولتداری تاجیکان وظیفه مقدس هر فرد جامعه می باشد. همین است که مساعدت به تأمین صلح و ثبات و حیات آسایشته در پهنای عالم یکی از هدف‌های اساسی سیاست خارجی دولت ما معین گردیده است. محض به خاطر پیگیری این هدف من در اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله قبول قطعنامه مخصوص را عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده پیشنهاد نمودم. تاجیکستان چون کشوری که جنگی دهشتناک تحمیلی را از سر گذرانیده است، همیشه جانبدار تنها با راه آسایشته، یعنی گفت و شنید، حل و فصل کردن همه مخالفت و نزاع‌ها می باشد. ما همچنین گسترش بخشیدن گفتگوی تمدن‌ها را از جمله ضرورت‌های زمانی معاصر می شماریم. باور دارم که مردم صلح‌پرور تاجیک با شکرگزاری از استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی و ثبات کامل کشورمان منبع نیست برای حفظ و گرامی داشت این نعمت‌های بزرگ و به خاطر نسل‌های آینده خلقمان سعی و تلاشی بیشتر می‌کنند. بار دیگر اشتراکچیان و سابقه‌داران جنگ دوم جهان، مردم شریف تاجیکستان و شما حامیان صادق وطن را به افتخار 80 سالگی غلبه تاریخی تبریک میگویم. با همه شما هموطنان عزیز سلامتی و خوشبختی، روزگار آباد و برای تاجیکستان عزیزمان وحدت جاودانه ملی و صلح و ثبات پایدار آرزو می‌نمایم. جشن غلبه مبارک همدیاران عزیز.
برای پاس داشتنی خاطره نیکی افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگی وطنی بهر آزادی کشور نثار کرده اند گلچنبرها گذاشته می شوند. برای گلچنبر گذاری آماده از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حکومت جمهوری تاجیکستان
از وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان. از سابقه‌داران جنگ بزرگی وطنی سالهای 1941 1945 از کارپوس های دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه از پایگاهی حربی 201 فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. بگذار با نوری قلب‌های منت پذیری ما محبت و احترامی بی پایانی ما نامی رزمندگانی هلاک شده همیشه روشن و درخشان باشد. به یاد می آریم آنهایی را که در حفظ وطن جان دادند، آنهایی را که برای آزادی با دشمن مبارزه بردند و آنهایی را که تا روزی غلبه بزرگ با ما نرسیدند.
قهرمانها هیچگاه از خاطرها فراموش نخواهند گشت. سرفرود میاریم به یاد مقدسی فرزندان، پدران، برادران، خواهران، همیراکان، دوستان و رفیقان و نزدیکانی که از این جنگ برنگشتند. بحر خاطره افسران و سربازان و آنهایی که جان خود را در جنگ بزرگ وطنی برای آزادی کشور نثار کرده اند، دقیقه خاموشی اعلام کرده می شود. شان و شرف به جنگاوران، قهرمانان و به آنهایی که در مبارزه بهر حفظ وطن و آزادی و استقلالیت آن جانبازی ها کردند. پرد نظام با مرش تنتنوی موافق روتا یکم رو برو دیگران بر راست گرد در مسافه 105 توجه بر راست با قدم مارش.
8 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо даъвати президенти федератсияи русия муҳтарам владимир путин барои боздиди корӣ ба шаҳри москва сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. 8 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ворidi шаҳри Москваи Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи Внуково-2 шаҳри Москва президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми Федератсияи Русия самимона пазироӣ карданд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 80-солагии ғалаба иштирок менамоянд. идомаи ахбор. 25 май рӯзи умумиҷаҳонии футбол. Бо ташаббуси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ 7 майи соли 2024 аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид қатнома оид ба эълон намудани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол қабул гардид. бозии футбол яке аз роҳҳои муҳими беҳтар кардани вазъи саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин воситаи муттаҳидсозандаи халқу миллатҳои гуногун мебошад. шарҳи бештари матлаб дар таҳияи ҳамкоронамон. 25 май рӯзи футбол дар тамоми ҷаҳон бо тантана таҷлил мегардад. бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ санаи 7 майи соли 2024 аз ҷониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид қатнома оид ба эълон намудани рӯзи 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол дар саросари ҷаҳон қабул гардид. футбол одамонро сарфи назар аз миллату фарҳанг муттаҳид мекунад. футбол на танҳо бозист, балки воситаи муҳими таъмини сулҳу дӯстӣ дар дунё мебошад. рӯзи ҷаҳонии футбол дар тамоми дунё, хусусан дар кишвари зебои мо ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳ ва шомати хоса таҷлил мегардад. қобили зикр аст ки соли 2024 дар тамоми шаҳру ноҳияи кишвар ин рӯйдоди таърихӣ бо фарогири кӯдакону наврасон, ҷавонону калонсолони дилдодаи футбол фестивалу чорабинии оммавӣ баргузор гардид. ин санна ҳамаи моро хотиррасон месозад ки футбол одамонро дар талоши сулҳу субот ва ҳаёти солим ба ҳам биёрад. санаи 25 май рӯзест ки футбол дар саросари ҷаҳон чарх мезанад ва дилҳоро аз умед ва шодӣ пур мекунад. имсол низ дар тамоми қаламраи ҷумҳурӣ, мин ҷумла дар маркази вилояти мухтори Кӯстони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ин ташаббуси ҷаҳонии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шукӯҳ шомати хоса таҷлил мегардад. дар партави дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон ба зарардидагони заминларза дар ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод кӯмакҳои навбатӣ расонида шуд. ин тадбир аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. гузориш дар ин хусус. кӯмак ба зарардидагони заминларзаи ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон аз номи раёсати вазорати корҳои дохилиро намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи минтақаи Рашт ба осебдидагон дар маҳалли зисташон супориданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои заминҷунбӣ, дастгирии ҳаматарафа ба аҳолии осебдида дар сатҳи зарури ба роҳ монда шавад, то аҳолӣ аз офат зарар дида аз ҳама кӯмакҳо пурра бархурдор шаванд.
در این ردیف از مردم سخاوتپیشه و ثوابجو از جمله آنهایی که مبلغ‌های زیادی خود را برای حج صرف می‌کنند دعوت کرده شد که به رسانیدن کمک به ضرردگان این و دیگر آفت‌های طبیعی نیز روانه سازند. این است که در پرتو دستور و کمک‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان از روزهای اول رخ دادن حادثه در برابر کمک‌های سروری دولت یک قطار ولایت و شهر و ناحیه‌ها به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه‌ای در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک‌های خود را رسانیدند که اهالی ضرر دیده به این غمخوری‌ها عرض مینه‌داری خود را بیان داشتند. مینه‌داری خدمت می‌رسانم به جناب عالی که در روزهای وزمین ما را دستگیری کردن، از همه جهت کمک‌های خود را رساندن. از نام همه دهه و ناحیه مینه‌داری خدمت می‌رسانم. از جهت مواد خوراکه، پوشاکه، خب ساختمانی و ما دسترس شد. خب ما خیلی مینه‌داریم. با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان خسارات بنا و انشاءات دولتی معین شده. برای ساختمان منزل‌های استقامتی قطعه زمین مقدار ضروری مصالح ساختمانی جدا کرده شده است تا اینکه با نظرداشت معیارهای ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور بنیاد کردن خانه‌های 4 حجرگی و 2 حجرگی برای در مدت کوتاه‌ترین ساختن خانه‌ها به عائله‌های آسیب دیده انجام داده شود. جمهوری تاجیکستان دارای امکانات وسیع سیاحی سالمگردانی می باشد. اینک با نظرداشت افزودن مقام تاجیکستانی بهشت آسا چون کشوری آسوده و دارای امکانات فراخ سیاحی سالمگردانی توجه جهانگردان به افسانه کشور ما بیشتر می گردد. با مقصد معرفی امکانات طبیعی و سیاحی تاجیکستان در آسایشگاه کشور از جمله در آسایشگاه خواجه آبی گرم انفراساختور سیاحی سالمگردانی مکمل گردانیده می شود. گزارش همکارانمان در این خصوص. از آنکه توجه بر رشد توریسم و بهتر گردیدن اینفراساختور این ساحه سال تا سال بهتر می شود، فعالیت انشاءات سیاحی و سالمگردانی نیز جانکتر کرده می شود. این بازگوی آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به مجهزسازی انشاءات ساحوی با موثرترین دستگاه و تجهیزات تدبیرهای تأخیرناپذیر می اندیشد. کوهنوردی، چشمه‌های مصفا و گوشه‌های ناتکرار طبیعی این از نعمت‌های بی‌بهای تاجیکستان است که آوازه فرح بخشی و طبابتی آن مرز را عبور کرده کشور ما را همچون دولتی دارای بای ذخیره‌های طبیعی و سالمگردانی معرفی ساخته است. در برابر این خدمت‌رسانی‌ها در نظام سیاحی سالمگردانی در تاجیکستان با شکل و شیوه خاصه و مطابق به طلبات زمان به راه مانده شده است. امروز تطبیق ثمرناک برنامه و استراتژی‌های ملی و دولتی وابسته به ساحه جهانگردی از جمله سیاحی طبابتی و بهتر گردیدن صفت خدمت‌رسانی‌ها زمینه مساعد گذاشته است. تدریجاً بالا رفتن موقع کشور ما در رده‌بندی سیاحتگاه‌های جهانی دلیل دیگری در این سمت دانسته می‌شود. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 200 چشمه طبابتی موجود بوده. در اکثر آنها آسایشگاه‌ها ساخته شده است که منبع صحتی و عامل طبابت برای سیاحان داخلی و خارجی به حساب می‌روند. اینچنین آسایشگاه‌های مذکور مرکزهای بزرگ طبابتی و تشخیصی بوده با نمودهای گوناگون دستگاه‌های معالجوی و خدمت‌رسانی مدنی و معیشی در داخل و خارج مملکت معمولند. پیشرفت سیاحی، طبابتی، سالمگردانی، صنعتکاری و استراحتی از هدف‌های اساسی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 به حساب می‌رود. آسایشگاه خواجه آبی گرم امروزها این انشاءات فراغتی و طبابتی و پروفیلاکتیکی نزد مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه‌های طرحریزی شده رشد ساحه فعالیت کرده برای قبول میزبان امکانات‌های خوبی استراحتی را مهیا ساخته است. آبی ردان یکی از برتریت‌های این مکان استراحتی است که برای فراغت و طبابت بیماری‌ها راه‌اندازی شده است. در این زمینه در آسایشگاه طبابت بیماری‌های مردانه، عصب و دیگر نمودهای سالمگردانی جسمانی عملی کرده می‌شوند. با نظرداشت ثمرناکی اصول‌های شفابخشی، دسترسی به تجهیزات موثر و بسیار سمته از دستاوردهای مهم به شمار می‌رود. این عامل باعث به مراتب بهتر گردیدن شرایط و بلند شدن سطح و صفت خدمت‌رسانی گردیده توجه جهانگردان را بیشتر کرده است. در این آسایشگاه بسیار شهروندان بیرون از تاجیکستان بسیار تشریف می‌آورند و همه این استراحت کنندگان تنها به خاطر آب ردانی و بوق شفاف ردانی، یعنی که این بوقی که در آسایشگاه ما هست یگانه است. هر ساله شهروندان از جمهوری ازبکستان بسیار تشریف می‌آورند، از قزاقستان، تنها به خاطر همین بوق شفایی ردانی
تشریف میارند. امکانات سیاحی و سالمگردانی در تاجیکستان با تکیه به امکانات طبیعی خاصه آبهای شفابخش توجه سیاحان را بیشتر جلب میکند. این است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته تنها از آسایشگاه خواجه آبی گرم شماره سیاحان خارجی استفاده کنندگان خدمت رسانی‌های سیاحی سالمگردانی رو به افزایش دارد. اسحاق جونایف شهروند جمهوری ازبکستان است و 62 سال دارد. همینک سال دوم است که او به آسایشگاه خواجه آبی گرم آمده هم استراحت میکند و هم طبابت میگیرد. تشخیص اصولهای خوبی طبابت طبیعی و گیاهدرمانی و دیگر اصولهای سالمگردانی هر دفعه روحیه او را بالیده می‌سازد. من سال دوم است که آمدیم جمهوری تاجیکستان و خواجه آبی گرم با طبابت کردیم. نه جدا شرایط همش تنگ رحمت میگوییم و دکترها کارگرانی همینجا. این سال من دوم سال میشود من آمدیم با از جمهوری ازبکستان پوچکو در میکرد. حاضر شکر نه شفای یافته شدیم. توصیه میتیم آمده توبت کنن دم گیرن بهبودی البته هست. باید گفت که افضلیت برنامه‌های فراگیری به فراغت و سالمگردانی در آسایشگاه‌های جمهوری تاجیکستان با اصول‌های خاصه از جمله استفاده منبع‌های طبیعی، آب و گل و گیاهدرمانی راه اندازی شدند. تقویت همکاری‌ها با نظرداشت تطبیق نمودن نقشه‌ها بابت رشد این ساحه و بهترسازی اینفراستراکچور روبرت مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشکیل یک همایش نظریوی معرفتی کارمندان و نمایندگان اتفاقهای کسبه کشور را که در نزد وزارت و اداره‌ها کمیته و تشکیلات‌های مختلف فعالیت دارند به هم آورد. گفته شد که هدف از راه‌اندازی تدبیر مذکور سهمگذاری در رشد ساحه، استوار نمودن همکاری‌های اتفاقهای کسبه با مکان‌های استراحتی و طبابتی، حل مشکلات و دورنمای ساحه به شمار می‌رود. بنا به اطلاع مسئولین یکی از زمینه‌های پیشرفت ساحه خصوصاً سیاحی سالمگردانی این همکاری متقابله کارمندان اتفاقهای کسبه کشور به شمار می‌رود. اطلاع داده شد که امروز در دایره سیاست بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان جهت رشد تمام بخش‌ها خصوصاً سیاحی و جهانگردی امکانات‌های خوب فراهم گردیده مکان‌های استراحتی و سالمگردانی مرحله به مرحله نوسازی و با طلبات جهانی امروزه مطابق گردانیده می‌شوند که در این روند سهم جامعه شهروندی نیز اهمیت اولین درجه دارد. تکلیف پیشنهادات سودمند و چاره‌بینی انجام بخشید، یعنی با نتیجه گیری از چنین همایش و گفت و شنیدها بابت رشد ساحه و بهترسازی و مکمل گردانی دستگاه و تجهیزات ضروری برای طبابت گیرندگان میتوان گفت که کشور ما در راه رسیدن به هدفهای خود در سمت پیشرفت توریسم بین‌المللی گام‌های استوار می‌گذارد. سال از سال شماره داوطلبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در مملکت زیاد شده ایستاده است که این شهادت شهرت و جالبیت آزمون است. در ناحیه یاوان ولایت ختلان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است ادامه داشته. داوطلبان از روی نامیناسی‌های آن دانش و مهارت سخنرانی خویش را پیشنهاد اعضای حکمان نموده ایستادند. گزارش همکارانمان. فروغ صبح دонои китоб аст таҳти ин унвон ҳамасола дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор гардида тамоми қишрҳои ҷомеа дар он иштирок менамоянд. даври дуюми озмуни мазкур дар ноҳияи ёвон оғоз гардид ки дар он дар маҷмӯъ имсол зиёда аз 957 нафар тибқи низомнома ва аз рӯи номинатсияҳои озмун донишу маҳорати хешро муаррифӣ намуда истоданд. бояд ёдовар шуд ки дар даври аввали озмун дар ноҳияи ёвон 8682 нафар иштирок намуда буд. ба назар мерасад ки довталабон имсол бо тайёрии ҷиддӣ ва аз барнамудани шумораи зиёди ғазалу достон, қасидаву ҳикоят, умуман ашъори назмию насрӣ дар даври ноҳиявии озмун иштирок доранд. ба ибрози аъзои ҳакамон иштироки довталабон нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд буда, баромади онҳо низ фарқкунанда аст. самия ғанизода хонандаи синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 80 ноҳияи ёвон аз ҷумлаи иштирокчиёни соли аввали озмун буда дар даври муассисавӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоӣ бо тайёрии ҷиддӣ тавонист ки сазовори ҷойи аввал гардад. дар даври ноҳиявии озмун бошад ин навраси фаъол донишу маҳорат санҷида кӯшиш дорад ба даври сеюми озмун яъне ба даври вилоятӣ роҳ ёбад. در ناحیه یوان آزمون
جمهوریوی فروغ یوسفی دانایی کتاب است برگزار گردیده ایستاده است. در دور ناحیوی آزمون مذکور 957 نفر داوطلب در آزمون شرکت ورزیده ایستادند و دانش و مهارت خود را پیشنهاد اعضای حکمان نموده ایستادند. تعداد اشتراکچیان سال از سال در این آزمون با نفوذ به نهایت زیاد گرده ایستاده است و کوشش میکنیم که داوطلبان ارزنده را راحت داده در سطح جمهوریوی سزاوار جای گردند. این پدیده نادر فرهنگی که همساله تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون برگزار می شود، به رشد ساحه کتابداری و جلب توجه جامعه به کتابخانه زمینه گذاشت. همزمان برای هوسمندی غالیبان و اشتراکداران آزمون مذکور در اساس نظامنامه یک قطار امتیاز و دستگیری های خاص نیز پیش بینی شده است. از جمله چنین اقدامات نجیب این به طور رایگان در اختصاص‌های آموزگاری به سپردن امتحان قبول نمودن غالیبان به دانشگاه و دانشکده‌های مملکت ارزیابی می‌شود. یادآور می‌شویم که غالیبان دور دوم آزمون به دور ولایتی راحت می‌گیرند. در شهر دوشنبه دور نهایی олимпиадаи спиллингби و олимпиада оид ба шоҳмот байни хонандагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ баргузор гардид. ҳамчунин даври ҷамъбастии мусобиқаи ҷумҳуриявии шоҳмот байни хонандагон, омӯзгорон ва кормандони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ дар соли 2025 доир гашт. гузориши ҳамкоронамон. با مقصد عمومی‌گردانی بازی شاهمات که طول عصرها همچون سنجش ذهن اعتراف شده است و همزمان رشد ملکه‌های مهم زبانی از قبیل املا، نوشت، شنوایی و تلفظ درست کلمه‌ها میان خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر و ناحیه‌های کشور المپیاد اوید به شاهمات و سپلینگ بی آغاز گردید. در این تدبیر 119 خواننده اشتراک کرده میان هم رقابت خواهد نمود. در مراسم افتتاحی المپیادهای مذکور نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مرکز جمهوریوی دریا و رشد استعدادها و مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نمودند. هدف از برگزاری چهاربینی خصوصاً المپیاد اسپلینگ بی دریافت خوانندگان بالالیاقت که با آموزش فن زبان انگلیسی شوق و رغبت دارند، غنی گرداندن ذخیره لغوی خوانندگان توسط از خود نمودن و استفاده هرچه بیشتر کلمه‌ها و آماده نمودن خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی با المپیادهای بین‌المللی به حساب می‌رود. 61 نفر در المپیاد اسپلینگ بی و 58 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تعداد اشتراکچیان المپیاد اوید به شاهمات را تشکیل می‌دهند. باید گفت که تشکیل و برگزاری آزمون‌های فنی جهت معین نمودن استعدادهای نورس و معرفی هرچی بیشتر امکانات‌های علمی مؤسسه‌های تعلیمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. امروز در شهر دوشنبه با مقصد آموزش و رشد بازی شاهمات با ابتکار مرکز جمهوریوی مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی وزارت معارف و علم دور جنبستی مسابقه جمهوریوی شاهمات بین خوانندگان، آموزگاران و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری در سال 2025 برگزار گردید. ضمن برگزاری مسابقه ابراز گردید که با مقصد سیقل دادن دانش خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و رشد قابلیت فکرانی آنها در 84 مؤسسه‌های تحصیلات علاوگی جمهوری 106 محفل‌های شاهمات و ششکه با فراگیری 2425 تعلیم گیرنده تشکیل کرده شده است. تأکید کرده شد که مسابقه جمهوریوی شاهمات بین خوانندگان، آموزگاران و کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری با مقصد رشد عمومی‌گردانی بازی شاهمات اینچنین بلند برداشتن سطح آمادگی جسمانی و مهارت ذهنی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در 4 دور از ماه فوریه آغاز گردیده امروز غالیبان دور سیوم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در دور جنبستی مسابقه اشتراک نمودند. مسابقه بین خوانندگان سن و سال از 7 12 13 17 و از 18 بالا گذرانده می شود که در اینجا هم قسمت بانوان و هم قسمت مردم شرکت ورزیده ایستادند. این بار نخستین است که از جانب مرکز جمهوری و مؤسسات تحصیلات علاوگی بازی شاهمات میان خوانندگان برگزار کرده شده است و البته مقصد از برگزاری این آزمون پیش از همه عمومی‌گردانی این نمود ورزش و رشد ذهنی و عقلانی خوانندگان روانه کرده شده است.
маврид ба зикр аст ки бозии шоҳмот аз рӯзи пайдоиш то ба имрӯз дар байни мардуми сайёра ҳамчун бозии ақлу заковат, мантиқу фалсафа ва оромкунандаи асаби инсон маҳбубият пайдо кардааст. мусобиқа бо хулосаву натиҷагирии ҳайати доварон ҷамъбаст гардида 18 нафар ғолиб бо диплому тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, муаррифии намудҳои миллии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар заминаи амалинамоии нақшаву барномаҳои мушаххас дар мамлакат таъмин шуда истодааст. дар ноҳияи Данғара фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор гардид ки зимни он 18 намуди бозиҳои миллии варзишӣ намоиш шуда шуд. гузориши Салоҳиддини Неъмат. дар муассисаи давлатии маҷмӯаи варзишии ноҳияи Данғара фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор гардид ки дар он донишҷӯёни донишгоҳу коллеҷҳо, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар варзишгарон фаъолона иштирок намуданд. фестивали мазкур ки дар заминаи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иҷрои дастурҳо аз ҷаласаи васеъи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардид, дар он 18 намуди бозиҳои миллии варзишӣ муаррифӣ карда шуд. дар расми ифтитоҳ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия иброз доштанд ки баргузории чунин фестивалҳо баҳри мустаҳкам намудани дӯстии ҷавонон муносиб буда, аз ҷониби дигар дар пешгирии ҳамагуна зуҳуроти номатлуб нақши созгор хоҳад гузошт. ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи ноҳиявӣ ва баргузории бозиҳои миллӣ, яъне ки бедор кардани фарҳанги миллӣ ва бедор кардани бозиҳои миллӣ дар сатҳи ҷамоатчигӣ ва ноҳия ва дар сатҳи вилоятӣ мебошад. ва инчунин нақша чорабиниҳо ба имзо расидааст ва ин нақша чорабиниҳо зина ба зина идома дорад ва имрӯз дар ноҳияи Данғара сатҳи ноҳиявӣ баргузор гардид ва ғолибонро мо дар сатҳи вилоятӣ сафарбар мекунем ва зина ба зина дар сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок менамоянд. тавре зикр гардид, шароити мусоиди муассисаҳои варзишӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат аст ки дар ноҳия дастовардҳои варзишӣ назаррас мебошад. айни замон дар ноҳияи Данғара як мактаби варзишӣ, як маҷмӯаи варзишӣ, 31 адад толори варзишӣ, 116 майдончаҳои варзишӣ, як варзишгоҳи марказӣ бо 10000 ҷойи нишаст, як варзишгоҳ дар деҳоти Пушинг бо 2500 ҷойи нишаст ва як варзишгоҳ дар ҷамъати деҳоти ба номи Исматшариф бо 2500 ҷойи нишаст фаъолият доранд. дар мактаби варзишии ноҳияи Данғара айни замон 624 нафар дастпарварон зери роҳбарии 27 нафар мураббиёни ботаҷриба аз рӯи 9 намуди варзиш ба машқу тамрин фаро гирифта шудаанд ки аз инҳо 97 нафарашон духтарон мебошанд. тибқи иттилоъ дар 3 моҳи соли ҷорӣ варзишгарони ноҳия аз мусобиқаҳои гуногуни байналмилалию ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ 67 медал, аз ҷумла 13 медали тилло, 20 медали нуқра ва 34 медали биринҷӣ ба даст оварданд. мавриди зикр аст ки баргузории ҳамин гуна чорабиниҳо дар эҳё ва рушди бозиҳои миллии варзишӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба таъриху анъанаҳои миллии аҷдодон мусоидати фаъол хоҳад кард. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти самарабахши ҷавонон, татбиқи нақшаҳои рушд ва ҳавасмандсозии ин қишри фаъоли ҷомеа ба муносибати Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар мамлакат чорабиниҳои маърифатӣ идома доранд. дар доираи моҳвораи ҷавонон дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. Юсуф Ғанизода гузориш медиҳад. таваҷҷӯҳ ба ҷавонон ва дастгирии ғояҳои созандаи онҳо дар заминаи амалинамоии сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон. ҳамасола дар мамлакат 23 май ҳамчун Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин санаи фархунда бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат моҳвораи ҷавонон эълон гардида дар доираи он чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ баргузор шуда истодааст. дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар доираи моҳвораи ҷавонон бо иштироки ҷавонони фаъол барномаи фарҳангӣ баргузор гардид. дар оғози чорабинӣ қайд гашт ки
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки дар замони муосир танҳо кишварҳои ба дастовардҳои бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва рушди устувори илмиву фарҳангии ҷомеа муваффақ мегарданд ки ба масъалаи ҷавонон таваҷҷӯҳи зарурӣ дода имкониятҳои фаровони зеҳнӣ ва ҷисмонии онҳоро ба самти дурусту арзанда сафарбар намоянд. Бо назардошти ин ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ то имрӯз ба рушди зеҳнӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва ҷисмонии ҷавонон эътибори аввалиндараҷа зоҳир намуда барои дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, илму ҳунаромӯзӣ тарбия ёфтани ин қишри фаъоли ҷомеа аз худ кардани техника ва технологияҳои муосир тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. Дар пай тадбирандешиҳои пайваста иштироки хонандагони ноҳияи Ёвон дар озмуну олимпиадаҳои фаннӣ ва мусобиқаҳои варзишии дохилию хориҷӣ зиёд гардида, дастовардҳо дар ин самт назаррас арзёбӣ мешаванд. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар ҳамбастагӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи эълон гардидани як моҳи моҳвораи ҷавонон ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ки ҳамасола санаи 23 май дар саросари кишвари азизамон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад, дар ноҳияи Ёвон кушодашавии моҳвораи ҷавонон зери унвони ҷавонон ояндаи миллат бо як шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. Дар идомаи чорабинӣ ба як қатор ҷавонони фаъол, омӯзгороне ки шогирдонашон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ ҷойҳои намоёнро соҳиб гардиданд, сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон тақдим карда шуд. барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ ки аз ҷониби ҳунармандон таҳия шуда буд, чорабиниро шукӯҳи хос бахшид. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. саломату хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 9 майи соли 2025 шинос менамоем. Мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр.